Antak Bharat Sarkar ne NSCN-K bu unlawful organization ni loinana NSCN-K da thamlamba athingba adu sahi manga sangtokiba adubu NSCN-K gi maikaidagi karna yaningdaba phongdorokpaga loinana Bharat Sarkar gi thawong adu declaration of war ni haina thamlakhre. Myanmar gi Srawin township da landslide thokpada refugee camp phumjinkiduna refugee taramuk sire haide. Hojik ngahaki mamangda nambol sabal lekai maning kabo waksing hajinbagi lambida angang sing puduna lakpa school bed ama accident thokle hade angang sing aso apan yawbra habagi chap chaba paw phangba ngamdre makha taba paw ngai Sire Hospital na Police Mental Health ki training pangthokre. Sire Hospitals and Research Institute na pangai gi Manipur Police Training College MPTC ka khusamnaduna nomagi oiba police personnel singi stress management, psychological well-being amasung mental health awareness program ama pangthokre hade. Program asida MPTC ki additional SP amaksam Debanandana lusingduna police personnel samarong ko loina nasarugya ki hade. Awareness training program asida hospital ki consultant psychiatrist Dr. Misa Haurong Bamna stigma and support mental health in the police force haiba topic da wangang adu consultant clinical psychologist Nidibala atopamna understanding stress and psychological first aid ki matang da wangang program asi police personnel sing da stigma hantahanaba amasung makogi capacity hena mapangal kankanaba loina na mathau pangthok pada mayok naba mental health ki khudong sadaba sing ko khanaba ki pandam da pangthok pani haide. Laiba asda sajaba pothok sing sizinaba haibusina marondom lepsaba ngamba laiba ama oiba ngamgani haina press so simrena phongdokre. Laiba asda sajaba yelangoidagi leraklaba laibak sigi mioi singna sareba khutsa haibagi pothok tagi hauraga science ki awangba thaki technology ki pothok sing lamdam asida phangba lamdam sida sajaba pothok khaktamak sizinarabadi laiba asi sel thum amadi hirang khudimakta marondom lepsaba ngamba laiba ama oigani haina BJP ki spokesperson oibata natana atma neighbor Bharat Sankalp campaign ki Manipur state ki convener oriba Preso Simre na phongdokre wafam singarang thambal sanglen da pangthokiba atma neighbor Bharat Sankalp campaign hargar Swadesi Gargar Swadesi campaign launch tawbaga mari lenana pangthokiba paw ki mifam da phongdokibane mahana makha tana high center ki party ki lusenbo singna pirakpa pawta ki matungina Din Dayan ki mapol numit ka mari lenana campaign ase hogdokpane campaign ase Bharat ki prime minister oiramba Atal Bihari Bajpai gi mapol numit December kungama phawba tha ahum subna chathagadaba atma nibhar Bharat Sankalp campaign asidagi launch tawkhre Manipur gi oina September tha asida campaign asi loisina pandam thamle Prime Minister Narendra Modi na 2014 dagi leba asigi Prime Minister oirakpadagi laiba ase hiram khudimakta mipal tangdaraba made in India haiba wakhalonda laiba asigi lon chanabi culture amadi laiba asida sajariba khuja haibagi pothoksing laiba asida thoksaba resourcing sizinaduna laiba asigi sangdraba yadraba umnamak isana sajaduna sizinake masina laiba asigi sel thumgi pibam phagataduna laiba ase mipal tangdaba laiba ama ohenba ngamgani haibagi pandamda campaign asi satharaki bani haidi campaign asina khutsa haibagi pothok puthokliba sinmi singda hena kanaba phangalagane amadi laiba Gimiyam da isana isagi mathau taba polam sing iromdom puthokchana bagi wakhalon pokhanduna iyongpi handloom ge product horticulture agriculture crafts scientific ki oiba pothok sing marang kaina pothok saba ngamlagani asigumba campaign sida Manipur ge oina su khutsa haibagi pothok sing lakadori ningol sakauba Diwali na singba kumai sing yenglaga pothok yol hobagi khodong saba phanglagani loinana lamdam asigi yellow polam sing hengan hanbada mateng oiragani akhanaba IDP sing na sariba khutsa haibagi pothok sing yol hanabagi mateng oiragani hana phongdokhe Rims ki thautok solution puraknaba honabada rims na thaudang lawgadabani hana CCSK na phongdorakre Regional Institute of Medical Sciences ase AIMS ki thakta pukhatkani haidra makhau pongna press amadi media da lauriba cherak sida ikui kuidana thokhaningda thaudo ani mathang thoksilakpana maram oiraga rims po hena masak thihali haukiba tangkun mathoi da thokiba thohaningda thaudo amada jajing awang laikai dagi singsuba manjuna laikhidabaga mari leinana Dr. Singna Mathau Masak Hangdaba Thawas Hadabane Haina CCSK gi Secretary Information and Publicity Nong Thombong Goben Maitena Kuye Pidna Thadropo Cherola Mana Phongdorakle Zerol Sina Makata na Haibana Medical Institute Amagi Infrastructure Yenglaga AIMS ki thakta onkhatpa yaroi
ख्वाइदगी मरु ओइरिबदि इंस्टीट्यूट अदुदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा स्टाफ अमदि नन स्टाफ सिंगी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पुनमक सिंदु येंगलगा अवांगबा थाकता थांगतकदबने लैखिद्रबि चिंगसुबा मंजुगी मथंगदा सेमखिबा जेसिना अमलकपा वाफमदा डॉक्टर सिंह अमदि रिम्स के अथॉरिटी सिंगना लैखिद्रबा अनाबगी टीमगी मरक्ता पाव फाउननबा होनबदा नुंगाइतबगी मतंग फोंदोरकले नाकलमरोमदा इंस्टीट्यूट असिगी माइकैदगी अवाय अखुम तौदुना थबक लेपगी चांग फावबा यौदुना खोंजंग फावबा चंगसिले रिम्स की थौदोसिना मरम ओइरगा डॉक्टर अमदि लैखिद्रबा पेशेंट अनिगी मरक्ता उंखनबना मरम ओइरगा लैहौरिबा अतोपा अनाबसिंगी वखलदा हेना अकीबा नुंगनांगबा पीबगी मतंगसु लैखि लापना लाक्सबा सेल पाइजदबा इमुंगी अनाबा कया हॉस्पिटल पुरकपदा खोंजंगना मरम ओइरगा अनाबसिंगी येंखिदबा अदुना मरम ओइरगा अवाबगी मथक्ता अवाबा ओहनबा लू पोकपदा लेन ताबा खुसेमगी खुदोंथिबा कया मायौना हनखि डॉक्टर हाइबा थाक वांखरबा लाइमकनि खंजदुना अनाबा कयाना डॉक्टर येंगलिबदि हॉस्पिटल यौरबदि अनाबा सोइदना फगनि हाइना खंजबदु कना कनागुंबा डॉक्टर सिंगी मरक्ता असावरम काबा असोन अनादा हंथना येंगबा वीआईपी की कल्चर द लायंगबा अनाबा अमा उबदा मागी सेल तानफमनि सेल असि यौन तानबा यारे हाइना बिजनेस माइंडेड द लायंगबा डॉक्टर खरना लेमहौरिबा थाक वांगना डिग्निटी अमदि एथिक्स थबक तौजरिबा कयाबु सेंथाहनबगी वाफमसु कन्ना फोंदोंनरखे थमोय सेंगना कथोपा अमगा लोइनना अनाबा कयागी मंगलान पीबीबा फिदम नफम ओइबा असेंगबा डॉक्टर मसिंगतना थल्लबा हॉस्पिटल अमतदा थोहनिंगदबा अमत थोकलोय हाबा वाफमसु थमनरे खंजा हाइजद्रबा पेशेंट कांगबुसिंगदि खंगनबा ताकपि तंबिबगी महत्ता लू नानबनि अमदि हेना अफबा ओइरकनबनि हाबगे वखलोंदा अहेनबा अथिंगबा अकन अरिंग सकपा मीबु किहनबगी रूल एंड रेगुलेशन कया सेमदुना पेशेंट पार्टी सिंगदा हेना वहनबगी थबक थरम कया मसिंग खंगदना उरि अनाबा अमगी तंगाइ फदना तौगदबा मसिंग यामलबा टेस्ट तौनबु होनबदा मतम संहनबा नत्रगा क्वालिटी यावदे हाइदुना मखोइना हाना कांटेक्ट तौनबा प्राइवेट क्लिनिक नत्रगा फार्म दा चरहनबगी सनबी अमसु कन्ना सेमगलकले पोना मसिंग येंगलोरगदि मियामगिनि हाइना लैरिबा रिम्स असि मकोक्तगिना मतोन फावबा सेमतोकपा अमा चंगब्रा हाइबा वाफमसि मियामगी अपामबनि नाकलमरोमदा लेबाक मियामनसु थौदो अमगे असेंगबा वारी लिखुन खांद्रिङै मोब सागतपगी कल्चर लापथोखनिंगबगी अपामबसु थमले कनागुंबा मियोय अमा नत्रगा अनिना असोयबा अरानबा तौखरे हाइदुना लेमहौरिबा खुदिमकपु लाना लौबदि चुमदे चुमना तौजरिबा अमदि चचरिबा कयागी वखलोनबसु खंबिबा चुम्मि हाइना लेबाक मियामदु थमजरे हौजिक थोकलिबा थौदो असिगी सोल्यूशन पोरकनबा होनबदा रिम्स की माइकैदगी हेना चावबा थौदांग लौगदबनि हाबा वाफमसु यूनाक्सु अमिपको KAPFA UCSCK KWWA सितुआ DWOK NYLAP ककिल सुकियापनु बॉडी CCSK की चेरोसना मखाताना फोंदोरकले लैबासगी कैपिटल न्यू दिल्ली दा आन काइना लेरंबा बांग्लादेश नेशनल कुनगा मंगा पुलिस न फागतखरे हादि लैबास द लैरिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंबु थिदोक्तोना मथौ ताब थबक पाइखतनना चंगसलबा खोंजंग अमगी सरुक अमा ओइना न्यू दिल्ली दा आन काइना लेरंबा बांग्लादेश की नेशनल कुनगा मंगा दिल्ली पुलिस न फागतखरे दिल्ली पुलिस न थादरोप चेरोल अमगी मतुंगिना हारिबा इलीगल इमिग्रेंट कुनगा मंगा अदुगी मनुंगदा नुपा तरागनि थोय नुपी तरा हुमदोइने हाइदि हारिबा मियोसिंग अदुना बांग्लादेश दा लैहौरिबा मखोगी इमुंग मनुंगा फाउननबगीदमक अखनबा मोबाइल ऐप अमा सिजनरंबगी चावरबा एविडेंस कयासु फांबा ngamle हाइदि दिल्ली पुलिस न फारबा बांग्लादेश तगी लेबा असिदा आइन काइना चंगसिलक्तुना लैरमनिबा इलीगल इमिग्रेंट कुनगा मंगा अदु लेबा असिदा मखाताना लैबगी अयाबा पीरोय मखोयबु मसागी लेबा बांग्लादेश ता हलन खिनबगी दमक मथौ ताबा प्रोसेस पाइखतपा हौरे हाइदि नाकलमरमद दिल्ली पुलिस न बांग्लादेश तगी लेबा असिदा आइन काइना लैरमबा इलीगल इमिग्रेंट सिसिरहुदा रोजारियो सही कुंथ्रा मंगा अमदि मोहम्मद तोहिदुर रहमान सही कुंथ्रा हमदो कौबा मियोय अनि सुफागतपा लैख्रे रिपोर्ट असकी मतुंगिना हाइदिबा मियोय अनि अदु दिल्ली पुलिस न फारबा मतुंग मसागी सक्ताक से पुथोकनबा खंगहनबदा पुथोकपा ngamdabadagi बांग्लादेश तगी आइन काइना चंगसिलक्पा इलीगल इमिग्रेंट सिंगने हाइना खंगबा ngamlakibani हाइरिबा मियोय अनि दु हौखिबा सही 13 रोंगी ममांगदा लेबा असिदा लाक्तुना लेरखिबani हाइदि फारबा मियोय अनि अदुबु मसागी मरमदम बांग्लादेश ता अमु हना हलन खिननबगीदमक्ता फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की खुथांगदा मथौ ताबा फॉर्मेलिटी कया लोइसिंदुना डिपोर्टेशन प्रोसेस की थबक पाइखतपा हौरे हाइनसु दिल्ली पुलिस न फोंदोरकले